Ассаламу алейкум, дорогие мои друзья и дорогие мои подписчики. Перед нами сидит Кобилджон Ака, наш руководитель этого фирмы Рамазан Тура. Кобилджон Ака основной на узбекские группы, он руководитель. Ассаламу алейкум, Кобилджон Ака. Передать привет нашим друзьям и нашим подписчикам. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Resulihil Kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimge hamdlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge doğru salavatlar olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Mana bugün biz inşallah Ramazan turu bilan ishlab kelyapmiz. Alhamdulillah ko'p yutuqlarga ega bo'ldik. Mana shu 2 yil, 3 yil ichida. Alhamdulillah mana o'zimizni birodarimiz, firmamizni nimasi ham Mirali, unga ham Alloh rozi bo'lsin, xonadoniga yaxshiliklar bilan siylasin. Juda ko'p bir imkoniyatlarni beryapti. Eng yaxshisi bu imkonlardan reyslarimiz vaqtida inshaalloh juda bir qulay, bitta peresadga, boshqa firmalarda 2-3 ta peresadga bo'lsa, bizda bitta peresadga bilan kela olamiz. Umra to'g'risiga kelsak, endi nima deymiz? Umrani 4 ta amali bor. Alhamdulillah. Ulardan eng birinchisi ihrom o'rash, undan keyin Ka'bada tavof qilish 7 marta, undan keyin say amali, Safo Marvaga chiqib say amallarini bajarish va soch oldirish. Umra to'g'risida nima deydi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: oltin bilan kumushni o't, gulhan, olov, oltin bilan kumushni, temirni qanday kirini ketkizsa, haj umra ham insondagi har xil gunohlarni, har xil bir falokat, har xil yomonliklardan, kambag'allikdan, hamma yoqdan shu umra bilan haj shu yomon illatlarni ketkizar ekan. Alhamdulillah. Umrani ham qanday qilish kerak? Mukammal qilishga harakat qilish kerak. Ko'pchilik mana bo'ladi Ismoiljon, kelishadi umra qilgani qariyalar bo'ladi ichida. Mana bir kelib turib odam ko'p, duolarni vaqtida ayta olmay qolishadi. Biz nima qilamiz? Biz pechatni katta bukva bilan doim o'zimiz bilan list olib yuramiz, shtobi o'qib berish uchun. Har bitta palomligimiz, har bitta umrachimiz shu har bitta duoni o'ziga o'qitamiz. Каждый он сам будет читать. Вот это дуа. Не будет повторять. Потому что когда повторяет, некоторые не слушают. Вот, alhamdulillah, harakat qilyapmiz. Alloh nasib qilsa hali ko'p ishlaymiz. Ramazon kelyapti mana inshaalloh. Ramazonga ham mana gastinistalarimiz ham juda qulay. Bitta ostanovka 950 000 metr haramgacha shu yerdan olganmiz. Mahbasjindan gastinistalarda ham inshaalloh Alloh nasib qilsa birgalikda mana Tojikistonda, Qirg'izistonda, Ozarbayjonda, qayerda bo'lsa ham mana Ozarbayjon, Qirg'iziston gapiraveramiz inshaalloh. Ozarbayjonda yavash-yavash danisha bilamiz. Qirg'izchalar tuganlar bilan suylashni bilamiz inshaalloh. Marhamat, bemalol kelib yozishingiz mumkin. Tojikistona тоже всем привет, ассаламу алейкум. Таджикистана тоже рейс есть, иншаллах. Из Ташкента есть рейс, иншаллах. И можете тоже записаться, приехать. Мархамат. Бародарои азиз, Кобилджон Ака роҳбалади забони узбекӣ, яъне ҳоҷиёе ки аз Узбекистон, аз Қирғизистон, аз Қазоқистон, аз Азарбайҷон, мисол ҳами гурӯҳи мо да мебиёянд ки мисол баъзеҳошон русиро намедонанд, баъзеҳошон тоҷикиро намедонанд. Мисол мо роҳбалади махсус дорем ки ба забони узбекӣ мебарад, мақсад умра мекунанд, ҳамаша нигоҳубин мекунанд, мефаҳмонанд қоидаҳои умра кардан, ҳамаша Акай Кобилджон дар хизматай. Хоб, яке аз роҳбаладои бо таҷрибаи ҳастае ки тӯли чандин сол мешава ки мақсад роҳбаладӣ мекунаву ва чанд соли охир ҳамроҳи ҳамин ширкати Рамазон Тур кор мекуна якҷо. Хулоса бародару хоҳарое ки узбек забон ҳастанд метавонанд ба дили пур муроҷиат кунанд. Дар инҷа иншаалло ягон нофаҳмоӣ, ягон мушкилӣ намешашон. Кобилджон Ака иншаалло дар хизматай, ҳамаша бо мефаҳмонашона. Хоб, агар ягон саволо боша, мақсад бародарое ки узбек забон ҳастен, мисол оиди умра кардан,
ягон саволо дошта бошен, ваш номер я оставлю здесь, да? Если какой-нибудь вопрос будет, если какой-то, ну, узбекский, если будет, Иншаллах. может прямо вас написать или звонить. Или вот на этот номер Рамазан Тур тоже напишите, мы передаем Кобилджон ака, быстро вам ответит. По-узбекски скажи это, если... Inshaalloh vопроslar bo'lsa, savollar bo'lsa bemalol mana inshaalloh biz saytlarimiz bor. Ismoiljonni YouTube'ga qoldiramiz nomerlarni. Xohlasanglar primoy savol javob qilishingiz mumkin. Xohlasanglar inshaalloh mana Ismoiljon menga yetkazadi. Nima savol javoblar bo'lsa bemalol berishingiz mumkin inshaalloh. иншалло. Ягон саволо боша, агар оиди мисол чихел умра кардан, қоидаи умра кардан, умуман чиз саволе ки дорен, метонем прямо нависонен дар амиҷа ба забони узбекӣ нависонен, мо передат мекунем дар акай Қобилҷон иншалло ҷавоб мегардона. номрои ҳами ширкат агар нависонен бо номрои акай Қобилҷонам иншалло дар рӯи навор мемонам ки мақсад ягон хизмат шуд метавонед худашда муроҷиат кунед. хулоса ҳами акай Қобилҷон қатъи мо иншалло забони узбекӣ қатъи ягон мушкилӣ намешад дар шумо ҳоҷиёе ки мебиёед. ҳоли бо роҳбалад ҳастай ба забони русӣ вайшам иншалло ҳамроҳшон суҳбат мегузаронем, ҳамаша мефаҳмона. нашоти гасниса ман навороро дар шабакаам гузоштагиам. гасниса чӣ хел обстоятелства дорад, чӣ хел ҳолат дар состоянии гасниса чӣ хел, ҳамаша мондагиам мефаҳмонам, дар видеоам ҳастай. ҳозир бо иншалло ки дар давоми ҳамин видеорам ягон қисмакша мебирем мемонем. Вот я на дальнейшее это видео ставлю, видео, которое на вот комната снимали, да, и Всё реклама. да, и сколько минут ходит отсюда автобус. Ну, все это я ставлю. Можете спокойно заходить, посмотреть. Иншаллах ки хизмат делаем. Хорошо? Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Короче, اینا اومدیم الحمدلله خونه رو گرفتیم، کلیتو رو گرفتیم. من نمیدونم که من این خونه چهارودمه ها، خونه چهارودمه. حالا همه تونجا با جاش شو؟ اینجا ایش که نیست؟ نه اینا دوشش، اجاد خونهش دوشش همش قایده بی. خب اینجاش خونه سیودمه. خونه سیودمه دادم درمه؟ درمه دویله درمه؟ اینجا میکروفون سیودمه. اینجا خونه سیودم، خونه چهارودمه. چخله اکا خونه چخله؟ مردک بوری چخله راست شگوی نکی. من قسم خودم پیلوس مینوس نشون میتیم همشه. خیلی نگاه کی. دوش پوش همه قاید دوی. خب اینی خونه سیودمه. این خونه سیودمه. همه شرایطش قاید دوی تینجا همش سیف داشته بخون. مردم گروپ اینا دیدن اینا می سرای نویسندگی که اینا می تونل برو آمدن نمیخه ببرایم خیلی یکم گاسیسا پشتینی می خطیم خیلی تا میخرن گاسیسی خدمونه نزدیک اگه پشتینی میزدن در جای خدمون اینا می سرای نویسندگی گاسیسا را دیدن امی لامپچکا را دیدن امی جفرن نمیخه میونه بر راست جای خدمون میری تو میخری اون اوس آمدن اون طرفی را ای مکه ایس میبیاد اوسو میفروی ایس دایس تمام حاضر افتاز میبیم ها اینی میخمه فروی پیشخود قطعی مگذاری اینی می راه قطعی مگذاری جمعه بی اینا با اینی گاسنسی دیگرش عجب محبس اینا الجد محبس گاسنسی محبس دانوش سیاره هر دینی میده توچکا نگاه کنین اینا ما سوار شدیم ساعت 1:03 2 минуты 5 секунда باید رسه автобус. даже 2 минут هم نمیکشه برای که ما در رمضان دیده بودیم 2 минут 5 секунд بود. باز انشالله با میبینیم چند قدم میرسه. من در رمضان دیده بودم 2 минут 5 секунд میومد автобус. از چند минут میرفت автобус؟ یک 3 بود یک 4 این رسیدیم دیدی خلاصه چند شد 1:05 دیدی همین 2 минут 5 секунд آمد 2 минут میومده